In the name of Jesus Christ. Kasawrade, Erade Timame, Tima Busiano, Tima Mechumano, Kaime na watchi, Yamishra. Prayer number 2. My God. Ye bompire di ene demuno ashe radensa. MCR mon check Kumase FM no meka 93.1 mon check my Ezuka Bemane systematic press. Mon check my na amanfo epe amanfo ni abre etikwa ya chedodo. Ye bompire etoso mienu. We are committing the whole day into the hand of God. So okay, dress semino or see you for you Juma Sherrod Proverbs 16 verse 3 no na ye sheshe de no e betim ye de na wotwe ye Juma Sherrod na okay Deuteronomy 28 na verse 6 or see nshira be kan wo edifure nshira kan wo fiba ka Sherrod ene dey masukukum menimukuru ye Juma menimere ye Juma ye difure ni ye fiba ye Juma ye four my dofo Erade ye difre enye nshira fiba ye difre enye nshira fiba enye nshira ye Juma no Erade appointment koponi ma biara kuma menye ni peni ma doma koponi ma me de ma Juma show my Juma team and yes to tell you one on a bonfire. Jesus Christ.
Kasaurade. Enemy different. Enemy fiba. Medeshawansa. Menom. Medeshawansa. Erade ma enedei minya nipa ni madom minya nkopon ni madom mi fresika fra boafo fra sundwe mi fra ahoto fra adanse wo yesu demo ka amen mo Facebook mo type amen and your Bible say ye chechena say so be chechena so yes sania obesane. Prayer number 3. Ye bomb pie say obonefo ne hihye ye biara ewo enedem. My God. Okay, Matthew chapter 6 verse 34 na ose de bia ye body said dano bone dos wodani. Yes. Into any evil agenda. Oh Jesus. Any evil tongue, my God, any evil thought, Jesus, any evil imagination, we break it out. Amen. Any evil dreams of one for the sheye, of one for the jinetuo, anobone, katrema bone, be a son of Casaurate, that day, and now what tree, and one for the sheye, be a for the yame, it's yame, chuma, it's yame, mano, one day, no, I went to Mohona, coming into more, sign on, to try your bonny, yes, so demo, yes. Be a muff and break it out. 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 In the evil agenda. Break it out. Break it out. Break it out. In the name of Jesus, break out and roll it back. In the name of Jesus, fire outbreak, sickness, in the name of Jesus Christ. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. For more space in so Facebook, YouTube, you know, type I break out. I break out. Bible says send your OGD setieno. Ebeye sa pepe. Amen. Ye bom paye bako. O se erade. Kaime na wotwe. Ene ye dwada. Efri ne. Kusi na wotwe wiye. Erade mame adanse. Mame mana adanse. Ye wan na ka kire erade. We need a testimony. God remember me and give me testimony this week. In the name of Jesus Christ.
Kai me na watching. Kai me na watching. Kai me man na watching. Kai me man na watching. Apomodeno. Mama apomodeno. Appointment ame wono. Appointment dame nim no. Appointment dame. Come nyuma so kai me. Come nyuma so kai me. Me jira Psalm 107 verse 20 so mo paye mani pe bi a wo hwe ye wo ye Erade so osoma na asem ko jenema. Yes. Osoma na asem ko sayade. Yes. Obi bia yare tete o yare how. Nyame ayare setumi no ento so. Amen. Ento so. Amen. Ji wayare sa. Amen. Ji wayare sa. Amen. Obi bia yare ji wayare sa. Amen. Me bom paye ma obi biara uhie sika ni dwete ye Erade dia. Financial breakthrough. Financial breakthrough. Usika sem enye ye. Amen. Usika sem enye ye. Amen. Usika sem enye ye. Amen. Me bom paye di edwadifo ba Erade nim na wotwe moton ye beto ye to so ye betua me fra to fo mama be bia mo shop wo be bia mo store wo enemu pia wo di nhira bebe fie to so a ye betua mo amokọ panuoma akoton me bompa se moko munya nuoma papa moko munya nuoma papa munya nipeni matom munya kopeni matom bompa na wotwe di driver fo nyina ba Adenim meja kwantufo nyina hye Erade nsa na wotwe nyamkopon ehwesie nyame asundwe nyame mobro hu ntom so bompa ma apemfo nyame mom nyinsen ho ban na ye bonu bia wo so betwam fi nyinsen no so me bompa mo amopɛ yafude nyame emfa bantum yem nyame emfa bantum yem wo obi man so obi kuro so nyame kai mo waburukyire ho nyame kai mo obi man so ho bompa mo amoye mo adwuma ankura adwuma mo amoye aban adwuma mo amoye aban adwuma hodo ni nyina Erade mamunya ni peni madom nyankopon ni madom so amuni adwuma be frɛ adwuma mamo be frɛ adwuma mamo adwuma kwa mie mamo munya ni peni madom munya nyankopon ni madom be frɛ hyebremu boafo mamo me bompa se ensi uye na wotwe nyame ma wa dance ene tuadai me yimpaye se na wotwe bekwa wiye no na wo so anya dance usuna ne se de babobo di ne na nenu munyam so wona osere wo no Erade ma wo hu wo don se won te ase Yesu demo na mabompae me de Ghana kuafo afarefo ye poso adwuma nyina hye Erade nsa kokwa amofo nhyiramra ensimuye ka amemiensa amen 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 me bie telephone atum mrechewe ofra ya fru TV ni radio no ho e ma ye feedback a ye be yiwe frem if say dodo na person mo bo wura ma omenyam we say be fides wa fresh eya koso afre na dodo na efre dodo no na eti na ma no ye mbie no mo amohwe TV no e na gu TV na nim no e ye 0557 0557 000 967 0553 53 89 0553 53 89 I'm a for the kind. Praise God. Hello. Odini baby okase feel. Me ka free me. Meet you, mama. So, I Erade me suma wasem komenhia da ye boni bia wafran esoso me di Yesu di twada ye no esan da ye nsen ko ba bia firi bai amen praise God hallelujah kenti kan odini ba bia o kasa fidie na o pese Erade kai wo na wotwe odima o efeni kwane ka tete ado ake ekere wari kama sumbi Erade kwame hia pomoden yes Erade me sre ayare samano Erade mana pomoden na wotwe wo Yesu demo amen praise God praise God who through a fidie na praise God hello dini baby o kasa fu na de na wo kasa mama o gira so na ne braba uti o ho praise God
Hallelujah, Papa. Odini baby okase na dia na oje mo merade mame. Papa me pacho me kase free tech body. Me pacho ye friend me Hannah. Me pacho me papa nyini. Wo 15 years. Wo masturbation. So wompe. Nso shane santi me se pa iboma ne se on free mo. Me no bompai ye sign out assign from na me no ni nkomo fire. Me suma urade asem. Ekobo edit. My God. Urade abrantie no obonefo ne hihye ye biara. Urade me bompai se urade gene free masturbation. Fansa ka abrantie no. Amen. So betima boy room, praise God. When to me and so self-rebuke, praise God. Hallelujah. Can take out dinner baby or cast a free na dia na oje mo mara dia no pay. Lashibi meet you papa. Dia na help. Mate. Erade wosi yensa na adwuma so na obehira wakọ adwuma ayabasa wala shibi erade manensa na adwuma nyechi ade bi eti na adwuma so erade yefiri ho amen hwehwe mu aboafo ma amen amen praise God Hallelujah. Papa odini baby okasa free na dia na opese erade di ma na otwe Bishop Pacho friend me admit because of full kwamja. Because I'm not a to hospital. In the setting of no family. Erade me bomb pie baby ya papa de bia wo hospital. Erade mo buhunu ne na yare sa tumi na enduro no so. Obone fo ne hihye bi etia papa no me di Yesu di twam. Amen. Amen. Praise God. Praise Erade kaya busuyen eni yade erade sawa fran yade ne ma mejo mo sha erade nsa erade mo pro na doye no ento busuyan so amen amen praise God praise God ujira so hello kanti ka obama oni so na ni braba odini baby okase free Pacho friend Shak me kase free amasama mo meet you papa oh aya and hello akasa yeti papa amikase free amasama akasa Pacho me juma bibi me juma bia me hu sikaso me no bompire eya yesane otasan frey me suma urade asem ko wakwanche wo amasama oso obre ansoso no ohu ne sika urade man adwuma na enso aba sika ntra wosem wo Yesu demo amen amen praise God Hallelujah. Odini baby okase free na dia na opese urade kai wo But I'm not going to free a meet but or tall the figure. Uncle da kuyejuma obia ntonti pese obompa na Erade me twa tofo ma ukuno ewa hafu mem me twa tofo ma ukuno de moton bia nyame ma yento amen amen praise God hallelujah odini baby okase furu na die na osese erade onka but me ka so free yet me kunte me vemi akusika Jane mapumudini me mapumudini erade etimetim tabom erade wa fraso hia yaresa one nemba nyame yaresa wurafi ho entom so amen amen praise God hallelujah odini baby okase furu na die na ojama erade achomedi dia jo me ka so free here so for me dada ye boni baby amatina tuga da me so da no bompire adwoa ekirisan da ye bia me de Yesu di twem sai da ye boni na mu adane go be free amen amen praise God hallelujah odini baby okase free me ma Paulina me ka se free amokom me so nyankopon se me sre no a omode ba mbonye kesi wo me ma ne me nana ne abusu asante so omwaye Erade wa fra Paulina ono de oni na busua no ne ma ne nana no ohia obambo ne mboa na wotwe kai won amen amen praise God
Hallelujah. Udini baby okase free na dia na oje mo mawrade maame. Pacho me kasa free dodu akon fene ma rules. Me pacho enra sibe no rada funsun bi ne beda. Awurade wa fra sunsuma wade bia spiritual marriage. Me twam free so o Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Yeah, Papa. Udini baby okase free. Papa, me kasa free Kenya sebo sorry. Me ti o maame. Papa, me so da ye boni sa bo so na me wefi. Ti me se Awurade se awon kan ye ntini mo ho mpaye. Awurade da ye pia dis to so boni be brewo e wo Kenya se me twa da ye no sign da ye no wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase free. E pacho na ochi ni me kasa ye ma me le se. Erade ye ma me se. Me bana ba ko onye aka katro hewo. Enti no fa na no fa. Awurade a o hye abrefo. Awurade hye maame bayi ma onwo fa ne ho emfa ne ba. Obonefo no hye de ye twam firi oba no so. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase free. Kasa free kwa mo. Yama pogu bi share the safi. Awurade kwa mo wa fra pomoden. Awurade ma wa yaresa no to no so kai ne ma na busua no. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. So from me, your family friends, me to say Awurade bump and Awurade so and Awurade oye ayaresafo wa fra se neni efra me soma wa yaresa to me se maneni no ente o Yesu demo no hu ade. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Obama on the kakra obey me last caller odini baby okase free. Me family Helena. It's a safi no. Nungwa metio mama Helena. Me ejuma me huso. Awurade me soma wasem ko nungwa. Awurade wasem si yensa na adwuma so na obehira. Wa franso ye adwuma wo nungwa ho ohu so. Ade bi ekuta osika no adwuma enyi fro ho. Mesre se ehira emra wonsem sika tere wonsem wo Yesu demo. Amen. Amen. Esra momo amofra ni nyina no ya de mre na ya adwuma yenti mempeki wo studio ha biom na emom ya sane outa mofra me ne me team no ya ne mo bebom pai no ma ba ko e ka ho a mo be frɛ eye 0557 30 90 80 Yankopon shira mo pi mo amotie ye firi Kumase radio no te ko kakra mo fa ncheye Yankopon shira eye fidie etoda na esiesie ne from bifa na ateko o bibi opese me no boso mpaya peja mo amopeja nsuo o peja o phone o documents o bibi me no bompae Awurade me soma wasem obibi wa peja nsuo no na ne Yesu moja enene nsenkyerene nsuo enene ayaresa nsuo no de nsuo be ye bia adanse mra de wa peja ne phone de wa peja ne documents ne CV me peja me serenya me favor se entoso me fra dance entoso mo pese ye email mo ye test mo unya kobi ye send obibi no Awurade ma onsanka ka amekese pa amen sabre de ye kofa no nsia kase bono e de abrel mo soso am wo hye ye happy Father's Day no nyina nyame hira mu nyina ne agya no mu nyina soso nyame hira mu nyina bye bye have a good day. Bye. Wante unipeduase a wote ayaresase. Esono se wo apomuden ana esono se wo ahoden. Yare bia woni efre. Timanu maduro abra wonim yare no kofa bai. Wei eye 21st clinic yenyina so a ye de sa yare. Wo 21st clinic no yare a amanfo titru ni abrochirefo enim se yesa pa no ene yare afa ne se sciatica se ye kase sciatica eye ehuma bi a efri osisi achi
said you who was screen sweet, foul to us say, foul name to be see from. Ayana a chichon, a yaw ya to 2 tituniana jo. It me count I back up, said you who na Emma, so one auntie a crane yaw ya untimina na so. It me my pop walk around 21st clinic, Ibenya Butre at church room, one who say Yariana a swafo sissy Ninano when you're free. Ye lab, a mujemu bia Ubehiano, ye de mount. Ye sound so it just can. Say Opesu who said ye, and your my city a wo ye fumu. Person who say crown the year or nay ye, or kidney, or liver, or bread war, or pancreas, or young yomanino. Tramu umfuni ni yehu at the property a how. Na ye wia ye di ebibidra e kwanim ye. Ye hwehwemu customize highly efficacious medications. And ye di ema wo. Fi say what 21st clinic no ye gidi say enyoma ema ye yare wa asase su nyina enemre mu no dodo na no efri yenu ani die mu enti se duro foforo ekofa yenu akwa ewo sendro no ehotie esono mfidie a ye de hwehwemu ena sono mfidie a ye de sayare ewo 21st clinic na ye branches no ahodo na edoso to be fan number ye dash screen na wafre esanse ye wo Accra Kumasi Tichiman Enkranza Wenchi Sunyane Brekum Goso Debiso ene Dwaboso Chesemfoni a wuhu nyina no every 21st clinic frɛ ye number mienu egu screen na yenchro yasua ya ebenwo se eye akomayare esichire yare otu asintini atwetwen wayase etutu yemkro obua no ehyehyew wachika se no eye wo ya etutu ojunso ntentem ohunam nyina adwa se de mokwa ye ho no kawakoma to yem Fred, your call center for Sompa 93.1. Sompa FM and TV, I'm a Sompa, dear Sassy.